Jeste li čuli za Dolape? Nalaze se na rijeci Trebišnjici i nekada davno služili su za navodnjavanje. Kažu da je ideju donio bosanski hadžija Mujaga Hadži Hasanović. Ovakve konstrukcije vidio je na Nilu u Egiptu putujući na hadž. Istog trenutka od letvica napravio je maketu Dolapa. Po njegovom povratku pod pridvorcima kod Trebinja počelo se okretati čuveno Hadži Hasanovića kolo. Ideju su prihvatili i ostali zemljoposjednici, pa su se Dolapi ubrzo nanizali na Trebišnjici. Dolapi su većinom imali svoja imena po onim porodicama koje su ih napravile. Jedan slovenački pisac zabilježio je da, zahvaljujući kolima koja izvlače vodu iz rijeke Trebišnjice, ovo mjesto izgleda kao rajski vrt u sprženom hercegovačkom kršu. Danas su Dolapi turistička atrakcija i čest slikarski motiv.